pre nego što pročitam poruku, samo na trenutak molim da spustite zastavom i aplauzom pozdravimo sve srpske rodoljube i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Čak i oni koji ga i danas kritikuju priznaju mu da se maestralno provukao kroz prilično mračne stranice srpske istorije i da je jedan od rijetkih koji je prošao bez ogrebotine. Aleksandar Vučić je bio taj koji je najstrašnije vodio ratno-huškačku politiku, zalagao se za neku ideologiju koja je propala. On je taj koji je stimulisao narod, stimulisao je građane Srbe da idu na ratišta, da ubijaju ili da budu ubijeni, i on se jedini izvukao bez ikakve odgovornosti. I Slobodan Milošević je snosio neku vrstu odgovornosti, nije dočekao presudu u Hagu. Zoran Đinđić je napravio strateške greške u formiranju vlasti u trenutku kad je bio lider. Vojislav Koštunica je imao popularnost krajem 2001. 84%. Danas više ne postoji na političkoj sceni. Vojislav Šešelj je 10 godina proveo u Haškom tribunalu zbog istih stvari zbog kojih Aleksandar Vučić nije uopšte ni odgovarao. Ili, da kažemo, Aleksandar Vučić je šta? Samo zevao, a čuo se zapravo Šešeljev glas. Za sve to svaki političar koji se nalazio na vrhu Srbije snosio je neku vrstu odgovornosti, Vučić nikada ni za šta. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje. Aleksandar Vučić je, možda to neki ne znaju, negde u novembru 1992. godine otišao na Pale kao dobrovoljac. Tamo se stavio na raspolaganje nadležnima. Procenjeno je da bude zaposlen u srpskoj televiziji i on je tamo radio kao novinar, dopisnik. Vrlo kratko je to radio, bio je nekoliko puta na terenu u Bijeljini i odatle izveštavao. I onda se saznalo da u televiziji su saznali da Vučić dobro govori engleski. I onda je godinu dana radio u okviru dnevnika, glavnog tog dnevnika, radio je 5-minutnu reportažu na engleskom jeziku i negde posle godinu dana je tražio da se vrati u Srbiju, da očisti godinu, da polože neke ispite. Obećao je da će se ponovo vratiti na Pale. I kažu, ljudi koji su tada bili s njim nisu baš bili uvereni da će se vratiti, ali vratio se i bio je još pola godine tamo. Onda je to puka slučajnost. Nakon 2 godine novinarstva, mladi Vučić 1993. pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. Odmah prepoznat kao sposoban, probitačan i beskrajno ambiciozan, ubrzo biva izabran za narodnog poslanika, a 2 godine kasnije postaje generalni sekretar stranke. Ni tad, a ni više od deceniju kasnije, ne krije da je opčinjen svojim partijskim šefom. U jednom od intervjua iz tog vremena ispričao je kako se svaki dan čuje sa Vojislavom Šešeljem, koji, požalila mu se njegova supruga Jadranka, svako malo kaže: moram da zovem mog Vučića. A treba da vas je stid i sramota, niste mi do kolana Vojislavu Šešelju da biste ga u bilo čemu pominjali.